Good morning. I'm happy to start our next round of morning health talks, which has been already around for a couple of years. And this is a part of EIT Health activities. Tartu Biotechnology Park is Estonian RIS hub for EIT, which means that this is the hub where actually local partners should discuss and to get support for developments in health tech, biotech, and healthcare systems organizational sort of discussions, talks. And today our topic is about the innovation in healthcare and healthcare institutions, which is a very tricky question. Actually, the topic is somewhat controversial. And I would like to start this discussion, to introduce, to present some kind of maybe view that is maybe most conventional. And my question is, what is innovation in healthcare? So, my background is actually, maybe a surprise, I used to be a head and neck surgeon a long time ago. And when I started my career 40 years ago as a head and neck surgeon, then some of our patients, which was including oral cavity, pharyngeal, laryngeal cancers, ended up after treatment like this. We can see that endogum deformity. This is patient which we had to remove the lower jaw due to the cancer of the floor of the mouth. And this was pretty normal these times because the main aim of the treatment was to prolong the life. Nobody didn't ask much about the quality of life. Only later, also in Estonia, it emerged that the slogan that add life to years, but not only years to life. So this was a situation when I started. And then, meanwhile, we have actually started to implement the new technologies of microsurgical reconstruction, where you take flaps on the pedicles from different parts of the body and substitute the defect. So there is also new technologies of titan, sort of frames, bone grafts. Of course, it was very long. The operations these times took like 10 hours, 12 hours, but the result is like this. And this is by the early 2000s. And I'm happy that I was part of this journey, late 80s, early 90s. We introduced the microsurgical reconstructions. And now my question is, according to today's discussions or today's standards, is it innovation? Because we didn't invent nothing new, because we just were implementing the technologies, the knowledge that already existed in other parts of the world. But of course, for patients, the outcome is radically different. Or innovation is like this. This is the platform, which is a digital diagnostic support platform developed by one of the Estonian psychiatrists and is now close to be audited and get the Class 2A medical device as a software. Now of course, we cannot confirm this, but yes, the process has started to apply for the auditing, which is new and has some commercial
potential, but is this innovation? Or is innovation like this when we started the Estonian Genome Bank, where the idea 25 years back was that one day we go to the pharmacy to get a personalized DNA-based treatment, which is in reality today. But this is an effort for hundreds, if not thousands, of research groups. So my question is where we draw the line. What is innovation? And if we are speaking about the innovation in healthcare, I don't predict we will reach to the sort of ultimate truth here in the discussion, but maybe it's good to keep in mind that sometimes there are or maybe 50, not even 100 or 1,000 different tones of gray in this question when we're talking about innovation in healthcare. Some people think this is all about how we can commercialize and increase our sort of export. I think most of the doctors in the system are seeing innovation what they do every day, improving the services that they are actually delivering to the patients. And there is an inherent drive for most of the doctors to get something new to the toolbox and start to implement. But in the background, there is also a question or the principle do not harm, which means that the healthcare and the medicine itself is very conservative. You have to be a conservative. Otherwise, if you jump into something new without actually doing enough evidence that it doesn't harm and give benefits to the patient, then we have seen this in history. So with this further ado, I just ask next speaker to bring her view here, and we can have a discussion later. Thank you, Dr. Jaanus Pikani. The introduction was just the same what I thought also to start with, because we are speaking about innovation in medical care that must be evidence-based and at the same time surely very conservative. But what is innovation in nowadays work as we are using technologies? Is it innovation already nowadays? As I thought some month ago when my young colleagues came to start to practice in our family doctor center. My young colleague was born in 2003, 40 years later than me. I'm some old lady. What I can introduce to her to be in our center, to be with smiles, to be happy, and not to take care only of patients, but have something else or something more. Because of that, I and my colleagues in our family doctor center, we try to be in this way that to be supportive surely to our young colleagues, but also to use something that is conservative, innovative, but and evidence-based, but something that we have and what helps also our work, helps our patients, and helps also our medical people.
Today I try to introduce something that we are doing in Ülemiste city. There will be presentation, but overall, just to introduce that from 2018, we started to build in Ülemiste city health care. We just like to have 1 to 2 family doctors to help the talents that are studying, working, and living in Ülemiste city. And also, as we have very international talents in the city, then we needed family doctors who speak also some foreign languages. Today, we are quite happy. From 1 to 2 family doctors, now 10% of Tallinn family doctors work in Ülemiste city. We have 2 health centers, so we are starting to build the 3rd one. We have public and private medical care connected. And we are very lucky that Health Founders from 2018 started to their startup incubator, also medical startup incubator, also in Ülemiste city. So it has been such a nice life, co-work, very lot of work, but all together with technologies, with Health Founders, and with the clinical part with the family doctors, with specialists, with occupational health. As startups develop something, then we try to use, but surely also startups work with the medical people, and they know what is needed to develop, and what is evidence-based, and what is how it is conservative. But this is a little bit overall story. Just now go on with our presentation. As I am Kristel, and really I'm taking care of Ülemiste city health development, and I'm taking care also and leading Family Doctor Center Pealinna Perearstid. We have 20 family doctors that own patient lists, plus several GPs that are working and helping our family doctor health center. And today I'm speaking a little bit more about co-work with migration and why we started to take care of more migrant patients about 2 years ago. When the migration started in 2019 to develop in Health Founders, they visited us, and they started to speak that migraine is such a disease that 18% of populations in the world are suffering. I'm a medical person, but I haven't thought about the disease in this way. Of course, I know what migraine is, how difficult the disease is, but I haven't never thought how great population is suffering. How many sick days are migrant people suffering? There are some 20 working days the whole month of the year. They lost their life. Surely, very heart attacks, people are at home, but if you don't feel good, then you can't work in to do real work. And surely there was needed of tools, and this digital headache diary migration that is evidence-based, and we have to use in migraine diagnosis. When we do migraine diagnosis, we
surely it is based on anamnesis, objective status, and we have to use diary. But my prevention diary is exceptional from this part that here is patient part, but here is also medical person part, so that patients and nurses or doctors are connected, and the patients can ask questions and get quick answers. The other part why microvention was also interested of us, so that we have some 5,000 headache patients. And Ülemiste City has been already 20 years such a test environment. And as I spoke already, this microvention is part of development of the last 6-7 years. Just some background of overall the journey to digital remote services in our city. As I mentioned already, that Ülemiste City itself is just 20 years old, as I'm sure that some of us remember the old war factory Divigatel times and Soviet years, and from 2005 developer AS Minor that was owned by family, and at that time Ülo Pärnits, who said that here will be a city to talented people. We have airport here, there will be railway, there will be tunnel to Helsinki. This will be a smart city, this will be international one, this will be connected with education and with collaboration with health. All these things, education and health, they are such soft things in the world, but nowadays if a city haven't health and education, then it is not a smart city. We can build office buildings and think that everything is very good, but we must have services around it. And in 2018, also family parents also created international house to Ülemiste City that supports today usually international talents and their adaptation. And at that time, the campus really needed also family doctors, because the third question of the talents who came to Estonia asked how to get medical support, how to find family doctor. And also at that time, Kati Pärnits also started co-work with Erki Mölder, and Health Founders was started. And I'm sure that in this room and also online, everybody knows Health Founders, but it is a launchpad for ambitious healthcare technology founders. And this is a health technology accelerator in the Baltics, and the mission is to help create new health technology and medical health technology companies. Hopefully not only in the next 10 years, but very long time. Again, a little bit background, just for introduction and to see what happens in Ülemiste City and with to the community, that we are not just only building office houses. As Ülemiste City has ordered from Tartu University study how to help and how to be our talents more healthy, to be more to do more to take care of a more social life, to take care of more working life, and in this way, so Tartu University scientists created to us city health model, and they also asked very many questions from our talents.
everything was very positive. Actually, we have quite young people working. There are 2/3 of offices are from IT sector and etc. Everybody said that they visit MyFitness, they do exercises, but at last it came out that whatever how healthy we are, but we are sitting 7 to 8 hours continuously per day. So we tried to, with Tartu University scientists, to create such a model how talent himself, how employer or how campus can help. So to create and to be more social, to be more mentally positive, and to also to be physically. So just some examples, as we really held for talents every second year health conferences, and one exceptional thing that we are doing there is walking seminars, what happened to be very popular. We thought that if it's rainy day and how people are coming away from warm and nice seminar or conference room, but it came out that everybody were very positive, and the results are special ones as we are continuously doing the things. But surely these quiet rooms that are needed nowadays, and to take places to work, and outdoor working areas for half a year in the year. But even winter time, we have nice possibilities to be together. Because during COVID time, we all felt that, of course, it was possible to do to take care of physical health, but our mental health and social health got great problems, and we have to. Nowadays, we have very much to think about social health, about social life, and we, from medical part especially, we recommend to be together, to go to work, not to be alone at home or online. And just to show overall that we really think about people health, and to be more successful in economy, and to be attractive campus, and to be a happy talent, what to do, and different possibilities. And our community today, from health side, as I already in the beginning I said and talked, so that we have really 2 health houses ready, and we have surgical clinic with 3 operating rooms, 1 orthopedic rooms with special equipment, and we are starting to build health center 3 in August, and ready will be 27, and there will be elderly house, plus different specialists, family doctors, cell therapy possibilities, and hopefully also infertility clinic, and so in this way we are hoping and thinking and working daily. And really, as 2018, we haven't health care in Ülemiste city, and today we are really very happy that our talents, surely if we ask about what they are satisfied in campus, then they say yes, of course they are interested in food and parking and green. But I'm happy that also healthcare is very important for our people, and it is quite
good service, and we are happy that we are doing this in this way. Okay, but this was background of Ülemiste city and why we started and in which way we have, as technologies are in our house and medical people are in our house, that how we can't connect. Of course, we are connecting and implementing things and new technologies that are useful for us. And just to remember some main things about difficult disease, migraine, and it is really the most common and most resource-intensive neurological disease. And there are very many working days, 20 per year, very many patients. And episodes take acute episodes, 3 days, and then there are different types with aura, without aura. And if there are unhappy patients who have chronic migraines, then there are headaches, actually more than 15 plus days, but usually if it is 8 or 10 days or 15 days, it is chronic anyway. It is difficult disease. And just also for medical people that we have to remember that in which way we diagnose the anamnesis, the objective status, as I said, that diagnosis is based mainly on anamnesis, and the diary is very important for us. Also from migraine side, that the pharmacological treatment, if patients are suffering headaches or migraine 10, 20 more years, these ibuprofens and paracetamols are in their pockets, and if I feel something, I take it. So there is a great danger that even medication-induced headaches may happen. Okay, and what we are doing in Pealinna Perearstid from 2023, in the end of this year, we started to implement microprevention in our family doctor center. That meant that 3 nurses with whom we spoke that would you be interested to take additional work or some additional interest to start to take care of our patients, of headache patients. 3 nurses were started. They are active until today, and they want to continue. Today you have also one rehabilitation nurse added, and in this way we are working. I think that this is a better slide to show in which way we are working. It is very simple. As a patient is registering or calling or taking via environment e-perearstikeskus contact with the family doctor center and says that he wants an appointment or visit or a phone call about their headaches, then we already register the patient to special nurse where they get medical care. Also, they implement microprevention diary, and together with a nurse and with a help of nurse, or they just scan the microprevention and they start to do co-work. We usually work together with the patients 3 to 6 months, and
surely, if a nurse sees that there is a need of changing medication, she contacts with a family doctor. If family doctor already sees the need to visit a neurologist, or nurses themselves send already patients strictly to headache centers, to Confido, to Tartu University Clinic. Even we have a possibility online visits to Professor Mark Prasinski via our homepage to get appointments to him. So just everything must be close and good for patient, because nowadays we don't only use ibuprofens, paracetamols, or triptans to take care of patients, as new medicines came to the market, and several patients and the people even don't know the possibilities to help in much nowadays way. This Microvention digital headache cleaning from a patient side and from specialist side, and really it is safe and handy. Headache diary and family nurse or headache specialist nurse support is always available. And this emotional support also helps sometimes, that if I feel that I have in my pocket close help, then I feel already better, that I don't need to call even to the nurse, but even the emotional feeling that somebody is close to me sometimes prevents even the headaches. And we are happy, and of course the aim was to reduce the family doctor's appointments, and our post-market research even showed that we have reduced the family doctor appointments, and really the improving of monitoring and treatment of chronic headache patients is a great aim of Microvention digital headache clinic. And maybe really it improves also access to primary care, as really if you get very specialized treatment already by a very specialized nurse, then I hope also that it helps very much the patients. Always if you start to implement something new, it is change, it is challenge, nice words always, but it is always great work. Yes, we started in the end of 2023. Nurses were very motivated, they were very interested, but in December we noticed that, yes, I asked how many patients we have. 1, 2, 3. In this way that we discussed with the Microvention how to be more active, how to start more actively. So it always needs more implementation of our own power. We started regular meetings with Microvention. Every second week we meet with them. All technological problems we solved, as they are very close to us. They go to help every patient if there is needed. We did also these post-market studies. We spoke with the nurses. We trained them, we helped them, and if we have meetings every second week, we have to also show results, and we started to be much more active. And of course, it is an investment by
family doctor center, because we have to buy the license, microprevention license. We have to support surely financially also nurses, and in this way. Today I'm quite happy that we have helped a lot of patients, and I'm happy that nurses are still on board and are positive, and we do continuous co-working with microprevention. And from microprevention side, they are not just only developing new technology, but they are very, very active also to popularization of not only microprevention, but speaking about migraine to enterprises, to selling headache trainings to enterprises, to speaking with people. Enterprises are nowadays active to train, because occupational health is important, mental health is important, and everybody a little bit start to understand if there is sitting some 200 people online, or even in we have they have had such even Baltic companies when Latvian and Lithuanian people are sitting online, and surely if there are 200 people even online, then some 15-18% of them are suffering of a headache or migraine. They are just sitting, and sometimes they are writing and to remember everything. So it is great work, and microprevention is also conducting very actively with headache centers in Confido, in North Estonian Regional Hospital, in Tartu University Hospital. So as this is a diary that is evidence-based and needed, so we are happy to do and even to be today here to speak about it. But as I said already, it is nowadays investment. As this is evidence-based and Class A medical device, we need quite surely support by health fund insurance. Is it a digital prescription or coded possibilities to family doctors and to neurologists? So we need it, because technologists must be supported also by health fund, because as we know the finance problems and we need and see that in strategies that technologies in medical side, in medical field and private insurance growth will help also our public health insurance. And some post-market study results, as I said already, that GP appointments have grew down a little bit, and from a patient side, I'm very happy that these technology points are quite great ones, because people are different and often they don't know how to use phones or whatever. So, but we haven't had very great problems with the diary. And thank you. It was a long story, but I'm grateful for the possibility to be here today. Thank you. Thank you. Excellent, excellent. So I think we have time during our discussion for the questions. So now we have honor to invite here Jürgen Lorenz. Jürgen is a co-founder and CEO of the Mencken Trials, and we hear their story. So floor is yours. Thank you. Hello.
Hello, everybody. It's a pleasure to be here. What an awesome slides. I'm not sure why they are gray. They shouldn't be, but we work what we have. So thank you for inviting us and talking about innovation in healthcare. And as we are now shifting more towards the clinical research space, then this is one of the fields that we are really passionate about, and how we can actually help our hospital staff and doctors, nurses, so that they wouldn't have to worry about the burden of administrative work and also the documentation overall. So a little bit about the background and what we see the problems are like as clinical research is carried out in hospitals. But doctors, nurses, they have a lot of more things to do. But still, they are the backbone of clinical research because they are dealing with patients. But still, the administrative workload is really, really much. And I really like to quote that hospitals aren't slow to innovate, they are just too busy to fail at it. And if we talk about a little bit about statistics, then in one study or when they're conducting it, 25 hours per week is just managing documentation of it. It can be filing of the documents because a lot of work is done manually or on paper, and also chasing the documents, understanding if they have all the certifications, CVs, and all needed things in when you're conducting clinical trial. Also, if we do look at a few past few years EMA and MRA reports, then 77% of the findings are tied to the missing documents or incomplete records. So this is the single, the most heavy section that the audit findings are popping up. And as the staff has a lot of other things to do than keeping all the clinical trial compliant and doing it continuously, then currently it's not doable if you're doing it manually. So it's more a reactive approach that they will start doing it when they have to gather some information or the audit is coming in and they have to prepare it. And essentially it's still more and more work, and hospitals are starting to pay from their own pocket. And if we do talk about a little bit about us and what's the innovation that we are providing, then we have built our own platform, which is supported by our own AI model, and it does the same real-time checks, quality controls, tracking outdated documents, bringing up alerts if something is expiring or the signatures are needed or CVs are missing. So all this, I would say, basic or trivial things, but as you're doing it so many other things, then it's easy to these things to fall through the cracks and just forget about those or not take those into account. And one of the values is also as we see that we can actually automate about 60% of the administrative workload, then it's time saved. You can bring in more research revenue for the hospital, but essentially be more stress-free. And maybe one of the last thing is that currently, as I told already, that it's more reactive approach. If the fire pops up, you go and start extinguishing it. And as we have been talking with a lot of clinical operation specialists, some are doing 12 simultaneous clinical trials, then it's usually just running around with the extinguisher. So we want to make sure that audit readiness is by default, not a reactive approach. Yes, so I would say all
hospital staff and like everybody is open to innovation, but as they don't have the resources, it can be money, time. Also, essentially, if we do talk about like different systems that are like in clinical research, there is usually like 6, 7, 8 different systems that are using. It can be patient data, drug distribution, document management. So the more the system, the harder it is to manage everything. And they don't have the support or like everything is thrown at them and they have to take care of it, make sure that everything is compliant. So these are the kind of big reasons why they might not be like that innovating or at least seeming it. So these are the few of the quotes that we have been hearing in our discussions with the clients. And as I said, they have many systems. So they're thinking if there's a new system, so that means there is more admin work. They don't have the money, they don't have the resources. And eventually, if we do talk about audit and like audit coming in, then they want to make sure that they can, in that sense, trust us that the audit will be passed. And as they have been doing it some certain way that has been working, then the shift is not that straightforward for them. But what has made hospitals and also like CROs and pharma say yes, that we have actually one study metrics when we have detected 218 compliance issues, and which we have just flagged for them, and then they have taken care of it. And this has been, in that sense, a really game changer, that they can see the value in work, and it's actually just over 9 months of work. So there's so many little details, and we are sure that we can help with those and help people to be more stress-free. Yes, another slide which is missing some work because there is white text there, but it's all about in clinical research, it's about quality, but also speed. You want to have the drug or the medical device to the market as fast as possible, because you usually have 20 years of patent and you want to monetize it as much as you can. And the value that we can provide is actually a lot less supporting findings. And if you talk about hospitals, then 15K per year is just saved per hospital per study. And eventually the workload reduction just based on documents is 25 to 40%, but overall this different tasks across systems, it's up to 60%. Yes, and actually this is one of the quotes from Tartu University Hospital, one of our studies. So they were a pilot project, and currently the project that they are running is under a close eye of FDA. So they are really happy with the product, and as we're a new company, so we are building with our clients. So, or like, we don't call them actually clients, it's more partnership and just understanding what is actually needed and how we can support them even more. This should have been video, but it is as it is. So, and maybe just finally about the team and who is supporting. So yeah, I'm Jürgen, CEO of the company, and Annaliisa is actually my sister, who has been in the field for a really long time. And Andres Eller is actually my schoolmate from the first grade, so we have known each other for more than 20 years already. And he was actually part of building the health record system in Estonia and Lithuania. So
we have some experience, and of course we couldn't do it without our advisory board, where we have like head of ClinOps and VPs from Medidata, Pfizer, and other more bigger companies in this market. Yeah, and I would say, yeah, innovation doesn't fail because it's bad, and because it fails because it's just not ready yet. And we try to make it ready one site at a time. So fortunately, there's a lot of sites. Thank you. Thank you, Jürgen. And now we will have a speaker, Kerttu Seernurk from Tartu University Hospital, which was mentioned just at the end of the Jürgen's presentation. So yeah, we're happy to have you here already. So Kerttu, please, floor is yours. Hello. Now they're moving, right? Okay. So how it all started. About 10 years ago, the rehabilitation team noticed that many heart disease patients weren't able to participate or were giving up their rehabilitation programs. The reason was often that the patients were asked to visit the clinic on site 2 to 3 times a week, 3 months in a row, mostly during working hours. So for most of the people, it's just not doable to visit the clinic that often for a longer period of time. The team saw a real work problem and wanted to solve it by providing some of the services remotely. Because of many reasons, the idea was put on hold back then. Main reasons they pointed out was a lack of systematic internal support to move forward with the idea, and of course, money and time, like always. But then in 2019, 2020 came COVID, and all of a sudden, they faced the same problem again. Patients couldn't come to the clinic because of the lockdown. They gathered again, and one of them had heard that the Estonian Health Insurance Fund had announced a call for telemedicine pilot projects, and the team attended the call using their own resources at the department. The first round went well, the second one not that good. They were first to be left at the door, having no funding. But then the team still didn't give up, and as a very good coincidence, Tartu University Hospital created an in-house innovation fund. With the help of this fund, we were able to create the prototype of the service model and test it in a small setting. The indicated first results were promising, and the team realized that this solution actually works unbelievably well. After the first pilot, the project entered to the second phase to become scientifically proved. For carrying out an impact study in collaboration with university, we got funding from the Estonian Health Insurance Fund. This time they had created a special innovation fund for that. So with the impact study, we proved that this solution is as good or even better at some aspects than the ordinary way. The most important thing is that this service model is still in use at the hospital, and today more than half of the patients that receive cardiac rehabilitation receive it through this new remote service model. At the meantime, we are negotiating with the Estonian Health Insurance Fund how to publicly fund those elements of this model that are not publicly funded yet. And my personal hope is that someday in the further future, we have found a better funding scheme than today's fee-for-service, because this payment method does not support efficiency at all, in my perspective. So in my experience, doing an innovation project in a big hospital can be usually or is mostly challenging, but implementing
the innovative solution into continuous practice is much more challenging. And this is the implementation, I believe, is the key factor where a lot of innovative solutions get stuck. But I think Mencken Trials and other startups know that very well. But also we know that innovation is innovation only if it's implemented into daily practice. Otherwise, they are just good or nice ideas. So in my experience, doing innovation in a hospital setting is doing it brick by brick and 2 steps forward, 1 step back. Some thoughts about challenges. One thing I would like to point out is validating innovative solutions through research or clinical trials. It's actually the same thing that Jürgen just talked about. For us, it was quite complicated to carry out the impact study because the team had gained this innovative mindset for that time, and they wanted to continuously improve the solution on the feedback that healthcare workers and patients gave throughout the study period. But the framework or rules for research, especially in medicine, are quite strict, and they don't allow much flexibility for ongoing changes. In reality, the assumption is that the new randomized controlled trial should be conducted after each change. And it didn't seem doable for us back then. So we resolved the situation back then by submitting 6 approval requests over 9 months to the Tartu University Ethics Committee. It sounds a lot, it was a lot, and it was a huge administrative burden back then also. But I think this is the game rule at the moment, and you just have to play it if you want to get the scientifically proved innovative solution. Another thing, Tartu University Hospital is a large institution, at least in the Estonian context, having 4,000 to 5,000 employees. There is a big structure behind it, having many clinics, departments, support units, centers, and so on. So making even a small change in such a large institution usually turns out to be a much bigger task than initially believed, because there are many people who are affected by even this small change, and you need to get approval on many levels, even inside the house. So therefore, implementing changes and innovation in a big hospital takes time and requires a lot of close communication, repeated explanations with different parties, and most of all, I believe, patience and persistence. Thirdly, as I mentioned before, getting public funding for innovative solutions can usually be mostly is difficult, but I understand today we won't go into discussing money problems. And about things that drive, or in my opinion, should be seen as resources in the hospital. One of the biggest motivators or resources for innovation in the hospital, I believe, are hospital staff and patients. Me and my colleague had a chance to teach service design methodology a few years ago to our co-workers at the hospital. And we saw that the staff have a very good understanding of real-life problems in healthcare. Staff, together with the patients, are the frontline people who have the best insight and knowledge of the actual problems in healthcare. Of course, there is the question how we could empower and support the workers and patients so that their knowledge and observations actually are heard. I dare to say that today it happens more on a basis of enthusiasm and happy coincidence, but we could and should think how we could systematically further support them in the hospital so they can actually become the ambassadors of innovation. Because the rehabilitation team
also had the same feeling 10 years ago. The ball just fell down because they didn't have the internal systematical support they needed back then. Another motivating thing beside awesome people and teams is actually seeing the solution works. Whether it's the positive feedback from the users, both patients and healthcare workers, or good results from clinical trials. Oh, still a bit of money. I know it's not usual to speak about money as an available resource. Usually the money is always missing. But today we can say that Tartu University Hospital financially supports in-house generated innovative ideas. And I think it's a big thing. So, and that's it from my side. I hope you heard it, what I was speaking. Thank you very much, Kerttu. And I'm happy that your last slides were actually a start for the discussion basis, because this is really important question. What are the obstacles? But even more, is it the motivation? Who are the key players? Why the people doing their everyday work in the healthcare should actually think about the innovation and think about to improve the process. So thank you very much. I think we are going to continue the discussion in Estonian. So for our non-Estonian language participants, we apologize, but the next discussion will be in Estonian, because it's more meant to the Estonian sort of inner public in the audience. So thank you very much for attending us, and if you have a means or a way how to understand Estonian or translate Estonian discussion, then you are very welcome to participate and even ask questions. But otherwise, we will now switch to the Estonian. Thank you very much. Ja nüüd ma palun siis Kristeli ja Jürgeni siia ette ja Kerttu jääb meile siia niimoodi osalema virtuaalselt, et jätkata seda diskussiooni. Ma ei tea, kui ma seisan siin, kas siis on näha? Võib-olla ma isegi seisan, siis ma näen Kertut ka paremini. Et seal on Kristel sulle ka mikrofon siis, kui vaja on. Ja ma väga tänan nende ettekannete eest, selle sissevaate eest, mis meil olid siin, ja võib-olla ma jätkakski sealt, kus koha peal, nagu ma ütlesin, mis Kertul oli seal üleval slaidi peal, ehk kui me räägime, miks meil või väidetavasti on meil vähe innovatsiooni tervishoius. Seda on nagu öeldud. Siis esiteks, kas meil on vähe innovatsiooni? Minu esimene küsimus oleks. Ja teine, et sealt edasi, kui me läheme järgmise ringi peale, et kui meil on vähe või võiks rohkem olla, et siis mis on need siis peamised tegurid, ja seda võib-olla Kertu juba alustas seda. Nii et aga kas meil on vähe innovatsiooni tervishoius ja tervishoiuasutustesse? Ma ei tea, küsiks. Võib-olla Kristel, sinu käest hakkaks peale. Tänan, et nagu sa ise, Jaanus, alustasid oma esimese slaidiga, et ma arvan, et meil on siin 30 aastaga juhtunud ikka imesid ja ilma innovatsioonita ja kaasaegse meditsiinita me ei oleks ikkagi täna siin, kas või arvestades seda patsienti, kes sai ravi aastal 90 ja kes saab ravi täna. Et me oleme ikkagi teinud tohutu hüppe, tohutu sammu ja eriti mis puudutab ütleme, kirurgilist, hospitaal, statsionaarset meditsiini ja loomulikult ka ambulatoorset poolt, et
noh, rääkimata eriarstiabist, aga ka peremeditsiinis, et no, tänapäevased grupipraksised, tervisekeskused, kaasaegsed lahendused ja eks meil on ka arenguruumi ka peremeditsiinis tehnoloogia kasutusele võtmiseks, et jah, ja ikka kasutame innovatsiooni, et ei saa öelda. Miks seda võib-olla on nagu raske sisse viia? Ma olen seda ise oma elus ja praktikas tundnud väga hästi, et tööd on nii palju, tegemist on nii palju, administratiivset tööd, patsientidega tööd, kolleegidega tööd, noortega tööd, kõike on palju, sest iga uus asi võtab lisajõudu, lisapühendumist, lisaaega, lisajõudu nii endalt kui kolleegidelt, sest eks palju algab ikkagi ka kas osakonna juhatajast või algab ikkagi juhist, kelle poole pöördutakse, et kas me saaksime teha koostööd, kas me saaksime tehnoloogiaid kasutada, kas te oleksite testimiseks valmis. Et see ei tähendanud et sobib, ma pean seda ju kõike heade kolleegidega läbi arutama ja nendel on nende vastuvõtud, viisakad inimesed ja eks nad ikka on nõus ja paneme vastuvõttude vahele omale testaegasid ja kõik nii edasi, aga see on ressursirikas, jah. Ja samas seda tuleb ikkagi põhjendada, miks me seda või teist tehnoloogiat ikkagi hakkame kasutama, et kui on ikkagi hea põhjendatud teaduspõhine ja ka konservatiivne, nagu sa, Jaanus, kõike seda esimesel lauses ütlesid, siis tuleb võtta sellel juhil seda positsiooni, selgitada, rääkida, teha koosolekuid, kokkusaamisi ja seda siis ka sisse viia. Sest kui sellest on ikkagi kasu ja see on tõesti teaduspõhine ja veel kord kas või see sama startup, Migre startup, mida nüüd peavalupäevikuna või on, see on selline nüüd lihtne asi ja nii edasi, et aga suures plaanis kasu suur, sest tõesti paberi peal mingeid päevikuid pidada, mis on alati kuskil kodus laua peale ununenud paanikas tulles arstile, et teda ei ole, aga telefon on kaasas ja lihtsalt ongi kaasas ja rahakott on ka tänapäeval kodus, aga telefon on kaasas. Et selles sellepärast loomulikult eks juhi positsioonis on siin arutamist, oma kolleegidega kindlasti arutamist asjadest, et kas me läheme testima, kas me läheme kaasa ja ikkagi ega tehnoloogid on ju teinud suure taustatöö. Nad on ju, see asi on välja mõeldud ja ega siis keegi ei tee seda asja lihtsalt niisama. Et see on ju samamoodi teadlikult loodud ja siis on ikkagi, kui see asi on ikkagi hea, siis tuleb sellega tegeleda ja ka siis, ja ma ju näen iga päev viimased 7 aastat, mida Health Founders siis tehakse, kuidas inimesed näevad vaeva, kuidas see, nagu ka Kertu ütles, administratiivne töö, mis siin taustaks tehakse, kuidas maailma pääsetakse, kuidas tervisekassadega mööda maailma püütakse rääkida, kuidas saadakse spetsialiste kaasa kas UK-s, Saksamaale, Prantsusmaale ja siis lõpuks ka ehk Eestisse, sest see on ikka päris karm protsess Eesti Tervisekassasse ikkagi nagu koostöösse pääseda, et nii lihtsalt on, et see administratiivset ja seda jõudu ja mina päriselt imetlen neid tehnoloogia inimesi, kes selles maailmas töötavad, et nad on ikka väga tublid, 24/7 töötavad senimaani, et nende inimestega, kellega mina igapäevaselt koostööd teen, et mu alaline nõuanne on, et palun ära unusta, et tööpäev on 8 tundi. Saan lahke naeratuse selle peale vastu.
noh, see hea küll pikk jutt, aga noh, ütleme, et innovatsioonita me ei saa, kui me nimetame neid tehnoloogiaid üldse innovatsiooniks, sest see ei ole enam innovatsioon, et see on meie tavapärane töö. Ja ma näiteks toon meie igapäevases praksises, ma toon näite e-perearsti keskuse keskkonnast, mis on personaliseeritud keskkond, kuhu tänapäeval me ei saa enam saata õieti e-maile, kus on terviseandmed sees, võime ainult veel, kus on ainult isikukoodist ainult rääkida, eks, mis on ka minu jaoks natukene imelik, et me isikukoode avaldame igas Google'ist leiame kellegi isikukoodid üles. Et personaliseeritud keskkonnad on üliolulised ja näiteks ma arvan, et see võis olla aasta 2022 või 2023 algus, kui me elasime hullus Covidis, kui 7. jaanuaril alustasid koolid tööd, kõik tulid puhkustelt tagasi, Covid oli taevas, kõik olid saanud kuskilt midagi, perearstid tegelesid sellel ajal ainult ühe haigusega, me andsime tõendeid, me vaktsineerisime, me unustasime juba peaaegu muu meditsiini ja 7. jaanuaril meie keskuse telefonid ütlesid kõik üles, sellepärast et lihtsalt programmeeritud ei olnud sellisele massile neid vastu võtta. Kui poleks olnud e-perearsti keskuse keskkonda, mille me õnneks olime 3 kuud tagasi kasutusele võtnud, siis 2 päeva poleks ükski inimene meile praktiliselt sisse helistada saanud, sest Elisa sügas pead ja tegeles programmide laiendamise ja ma ei tea millega iganes, nii et ütleme nii, et teaduspõhine, konservatiivne, läbimõeldud, läbiräägitud kolleegidega tehnoloogia kasutuselevõtt on ülioluline. See kõik see viimases lause on kokku võetud see, mida Kertu ütles, et mis teeb selle kõik väga keeruliseks selle kasutusele. Jah, just. Aga ma küsiks nüüd Jürgeni käest, et sina oled siis nagu natuke selle teiselt poolt, selle tehnoloogia poole pealt tulnud, et kuivõrd vastuvõtlik on, kuivõrd head vastuvõttu sa oled leidnud siis oma ideede pakkumisel, oma toote pakkumisel? Selles suhtes, kui mõtlegi korra see eelmine küsimuseks, et kui vaatame tervishoiu valdkonda, siis pigem vaadatakse seda, mis on selles suhtes maha jäänud, kui jällegi võetes Eesti mõistes, ma arvan, me oleme väga-väga palju ees, kui me kas vaatame Euroopas mis iganes muid riike, et kus me oleme käinud ka rääkimas, et see Eesti on ikka väga palju tehnoloogiliselt innovatiivsem, aga jällegi võrreldes, palju see innovatsioon või tehnoloogia hetkel areneb, siis tekib ikka see ahnus, et kuule, et saab ikka veel rohkem ägedamaid asju ja veel rohkem innovatsiooni teha, asju proovida. Et aga kui minnagi selle teise küsimuse juurde, et palju vastuvõtlikkus, et sealt tulebki sama, mis ka Kristel mainis, inimressursi pool, et kuidas meie suudame ära näidata, et meie tootel on selline väärtus, et kui me esialgu see vajab mingit treeningut, integreerimist nende olemasolevatesse protsessidesse, aga et kui see läheb tööle, siis on, mis see väärtus on siis neile, et olgu ta siis võidetud tunnid, rahaline, mis iganes see aspekt on, et ma arvan, et kõige suurem tõke ongi selles suhtes see, et on vaja natuke seda ressurssi saada, aga ka mindseti muutust ka inimestele, et rohkem olla avatud just nendele muudatustele või võimalustele ja näha seda pikemat pilti. Et ma arvan, need on need põhitõkked, millega peab tegelema igapäevaselt. Aitäh! Kertu, kas sa ilmselt paljud asjad ütlesid küll enda ettekandes ära, millest me rääkida tahtsime siin ja mida me räägime praegu, aga ma saan aru, et sinu vaade on, et tegelikult see ongi igapäevane töö, sinu töö, et kuidas seda innovatsiooni viia haiglasse, tervishoiusüsteemi siis ka üldisemalt. Aga ma võib-olla ei hakka küsima, kas on vähe või palju, sest sa natuke ütlesid ära, aga sa rääkisid kõigest olulisemalt, et esimene olid personal, kelle motivatsioon on oluline, et see on ilmselt see
ja teiseks patsiendid. Kas sa näed, et täna personali hulgas on see afiinsus, vastuvõtlikkus või ka isiklik motivatsioon? Kas sinu juurde tullakse väga sageli personali hulgast, arstide hulgast, õdede hulgast, et me võiksime ühte või teist asja teistmoodi teha, kui me räägi isegi mingisugust väga sügavalt meditsiinilist muutust, vaid ka protsessi muutust, mis võib tuua nagu see sama rehabilitatsioon, ega see rehabilitatsiooni sisu ilmselt ei muutu väga palju, aga puutub, et kuidas seda osutatakse efektiivsemalt ja inimesele palju vastuvõetavamalt ja ka personali väiksema kuluga. Kuidas sa näed seda praegu, et kas on küllaldaselt neid inimesi ütleme ka kliinikumi süsteemis, kes siis ise aktiivselt tulevad ja ütlevad, et me tahaksime midagi teistmoodi teha? Ma vastaks sellele küsimusele niimoodi, et neid inimesi on palju rohkem, kui sa räägid nendega mitteametlikult, kui sa puhtad nendega kokku kuskil, võib-olla koridoris, kuskil mingisuguses muus olukorras. Ja mis ma võib-olla mõtlesin selle inimressursina on just see, et me peaksime liikuma sinna poole, et me saaks teada selle info nende töötajate patsientide käest, sest neil on teadmine, mis on päris probleemid. Ja see on võib-olla niisugune küsimus nagu kõigile, aga ennekõike ka tegelikult haigla sees, mille peale mõelda, et kuidas ma siis peene sõnaga võimestan seda personali. Et see näiteks Kelly tuleks ja räägiks sellest mõttest, mis teil kogu aeg sees on. Me peame ka nentima, et siin on suhteliselt hierarhiline süsteem on tervishoid, on ju. Ja alati ei pruugita võib-olla lihtsalt julgeda tulla oma ideega välja kuskile ütlema seda, et kuule, mul on niisugune mõte, ma olen näinud, et see näiteks ei toimi ja ma olen mõelnud selle peale, et see võiks hoopis niimoodi olla. Et sa nagu ei julge teha võib-olla seda sammu personaliliikmena alati. Ja ma arvan, et see on niisugune õhinapõhine ja natukene ka persoonipõhine, et kes on võib-olla kuidagi selliste isikuomadustega, et ta lähebki näeb probleemi, tekib idee ja ta läheb sellega edasi. Niimoodi meil on ka tegelikult ju Migrevention sündinud ja mõnedki näited veel. Aga tegelikult seal neid ideid ja arusaama probleemidest on veel palju-palju rohkem. Ma pean tunnistama, et kõik on nagu kunagi olnud. Ma ei saa kiusatusele vastu panna, et 25, üle 25 aasta, 27 aastat tagasi, kui ma asusin kliinikumi reorganiseerima, juhtima. Ja siis enne seda ma küsisin oma kursusekaaslaste käest, kes töötasid kliinikum. Mina ei töötanud siis kliinikumis. Ja et kas võiks midagi teistmoodi teha või mis nagu probleemid on. Ja siis suurem osa neist ütles, kes olid juba töötanud selleks ajaks 15 aastat. Muidugi, ma tean, et kui patsient tuleb, et seda teist võiks hoopis teistmoodi seda raviteekonda korraldada või kuidagi võiks patsiendile palju mugavamalt teha. Aga miks ma peaksin seda tegema? Sellepärast, et ma tekitan endale ainult jamakaela, kui ma sellega välja tulen. Ja ma ei saa ka mitte mingisugust boonus selle eest, ma ei saa, minu töö ei muutu lihtsamaks. Ja ma pean ütlema, et siis me tegelikult mitte ainult ei koondanud haiglaid, vaid me tegime täiesti uue motivatsiooni ja finantsskeemi süsteemi kliinikumis, kus me tegime siseturu ja seal tuli ka sisse see, et kõik kliinikud ja üksused olid sisuliselt ise majandavad. See tähendas seda, et me iga aasta leppisime kokku mitmel aastal, kui me seda rakendati, selle üksuse tulemuse, kas see võis olla ka miinuspoole peal, aga see oli kokku lepitud. Ja siis oli kokku lepitud, et kui nad selle finantsaasta jooksul suudavad parandada finantsiliselt seda tulemust, et see on kasum, kui me niimoodi võiksime öelda jutumärkides, siis 30% sellest kasumist sai üksus ise otsustada, mis ta teeb sellega. Kas ta maksab lisatasusid, saadab inimesi kuskile konverentsidele, ostab väikseid eelarvele kohaseid lisaseadmeid, kirjandust. Ja mis siis juhtus? Juhtus see, et
kõik hakkasid mõtlema, kuidas olla efektiivsemad. Ja tuli väga palju ilma isegi küsimata innovatiivseid lahendusi, mida nad ise otsustasid osakonna tasemel või kliiniku tasemel. Kui nad nägid, et sealt võib tekkida efektiivsust juurde, sest sealt 30% oli nende enda raha. Aga muidugi peab tunnistama, et sellise süsteemi elushoidmine on väga keerukas, sest nende kokkuleppimistega ehk läbirääkimised, eelarve läbirääkimised, nagu meil nagu riigieelarvet ette valmistada, need kestsid 2 kuud ja vahepeal said sõpradest vaenlased ja vaenlastest said uuesti sõbrad. Aga kui see kokku lepiti, siis aasta otsa oli töörahu ja motivatsioon olemas. Nüüd miks ma tahan öelda lihtsalt seda, et ilmselt minu kogemus ütleb, et lihtsalt entusiasmist on vähe, kui inimesed ei ole motiveeritud ja nad ei saa selle eest ka vääriliselt tasustatud või vähemasti motiveeritud. Aga teisalt nõuab see muidugi suures haiglas ja suures organisatsioonis väga tugevat tulemusele orienteeritud juhtimist, mitte ainult administreerimist. Mul on hea meel, et kliinikumis siiski näiteks innovatsioonifond on ilmselt üks asi, mis ilmselt annab niisugust motivatsiooni. Et lihtsalt üks näide, mis on kunagi olnud ja oli väga, ma isegi pean tunnistama, et kui me poleks niisugust finantssüsteemi rakendanud, ilmselt kliinikumi reorganiseerimine oleks ebaõnnestunud. Administratiivselt, teine lühike näide kiiresti oli see, et me tegime ühe arengukava, kus me ütlesime, et palju oleks vaja kliinikul uuel majal või uuel lahendusel ruume. Ja kui me ei muutnud, kui oli kõik nagu vana administratiivne, hierarhiline finantssüsteem, siis kõik ütlesid, et meil on rohkem pinda vaja. Kui me tegime uue süsteemi, kus koha peal pinna pealt, samasugune, et ka pinna eest pealt pidi maksma, siis kasutustasu, siis suurem osa, kõik ütlesid, ei, meil on küllalt, või osad ütlesid, teate, et meil on psühhiaatriakliinikus, meil pole poolt maja vaja. Ise tulid selle peale, mitte et me oleks pidanud ülevalt ütlema. Nii et vahetevahel niisugused lihtsad instrumendid ehk raha teeb imet. Nii et, aga jah, palun. Korraks ja vahele öelda, et tegelikult miks ma arvan, et see taastusravi lahendus oli väga edukas. Täpselt 2 põhilist komponenti oli väga tugev ravimeeskonna poolne tahtmine, tõeliselt tugev, see oli puhtalt nende initsiatiivist ja me suutsime leida sellele lõpuks ka rahastuse, et inimesed, kes teevad seda lisatööna, saavad tegelikult selle eest mingisuguse mõistliku tasu. Ja ongi soov ja raha kokku võivad tegelikult viia eduni küll. Nüüd me jõudsimegi rahastamise juurde ja kui me saame aru, et see on üks alustalasid, sest entusiasmiga sõidab natukene maad, siis küsimus oleks mul teine, et kui me räägime praegu, et haigekassa eelarvesse on väga raske või ütleme, saada siis hinnakirja mingit teenust või haige poolt rahastatud, on väga keeruline ja ilmselt on see nii ettegi nähtud, et me haigekassa ressursid on piiratud ja me peame väga valima. Nüüd küsimus on ka see, et kuidas te näete seda, et kas peaks olema esimene asi, mis siis nagu, kui me läheme selgitama mingit innovatsiooni vajadust, et ongi majanduslik võimalik kasu või efektiivsuse tõus, nii makroökonoomiliselt kui ka mikroökonoomiliselt. Et ma sain aru, Kristel, kui sa näitasid, et 38% perearstide töökoormusest vähenes. Ilmselt õel aeg on odavam kui arsti aeg. Kas see võiks olla, kas niisugune näide peaks olema obligatoorne iga esimese mõtte juures, mis siis tegelikult see annab nagu efektiivsust ka reaalsetes mõõdetavates numbrites? Jah, et praegult, kui me oleme nüüd 2 aastat, toome nüüd selle väikse lihtsa näite, tõesti räägime. Sa räägid suurtest muutustest suures haiglas, kuhu me lõppkokkuvõttes ka nagu Kertu ütles, me baseerume ikkagi ka väikses asjas ka ikkagi lõpuks sinna samasse, et jah, entusiasm on
tubli ja tore, aga väike finantsiline ja lisatasuga motivatsioon on see, mis paneb meid tööle ja minu praktikas ka meie väikses maailmas mitte ka isegi mitte ainult, vaid ikkagi ka veel koostöö, koosistumine, arutamine ja pidev ikkagi ka motiveerimine ja selgitamine ka nendele samadele inimestele, miks meil seda on mõistlik teha. Ja see, et me tõesti oleme saanud nüüd selle väikese sellise võib-olla ka lõppkokkuvõttes üsna suure mõttega, et meile idee oli ikkagi, et väga paljud perearstikeskused tulevad selle asjaga kaasa ja me näeme suuremat kasu ja näeme suuremat võimalust, et perearstide tööd vähendada. Aga siin on see litsentsitasu ja perearstikeskused väiksemad, nad ei ole lihtsalt nõus investeerima. Et see idee on, et perearstide koormust vähendada. Õed on tänapäeval niivõrd hästi koolitatud, teevad nii ehk nii iseseisvaid vastuvõtte. Perearstidel on 2 pereõde, tänapäeval väikse võimalusega ka juba 3, kui on nimistud suured. Perearstide meeskonnad peavadki laienema ja peavad kasvama ümber õdede, sest teadagi me oleme kõige vanem meditsiiniarstide keskkond ja eks see tulevik on ilmselt see, et nimistud suurenevad, võib-olla 2-3-kordistuvad meeskonnad suurenevad õdede tervise, ma ei tea, tänapäeval ei ole enam isegi kõrgemad meditsiinilist haridust, et need nagu baasmeditsiinioskustega inimeste laienemine, et sotsiaaltöötajad ja kõik, keda me sinna ümber vajame, et sellise pika ja ümmarguse jutu üks viimaseks lauseks, nagu sa Jaanus ka alustasid, et jah, arst tänapäeval eriti ka peremeditsiinis esmatasandil tegeleb väga laia profiilse patsientuuriga, on ka selleks hästi koolitatud, pole probleemi, et me teeme ju ka eriarsti tööd, me oleme selleks võimelised, meil on lihtsalt uuringufondide rahastus piiratud ja funktsionaaldiagnostika rahastused piiratud, et me peame saatma inimesi edasi, kui me näeme magnetkompuuteruuringu vajadusi, me peame edasi saatma, eks ole. Et tänapäeva see keskkond nagu on muutunud ikkagi selliseks, et me peakski olema võimalus peremeditsiini kõike see ikkagi kasutada. Et jah, ühesõnaga ka Migre saab praegult edasi minna Tervisekassa rahastuse taotlustega tänu sellele, et meil on postmarketing uuringud olemas, meil on näha, et arstide vastuvõtud on vähenenud ja see on meil ka aluseks administratiivseks tööks ja taotlusteks. Tähendab nüüd mitte eriti meil, aga ma mõtlen Migreventionil endal ja nende meeskonnale, et nad lähevad sellega taotlema, jah. Aga meiega koostöös ja kõik need tehnoloogiad ja asjad, mis meditsiini ju puudustavad, ei saa ilma kliinitsistide koostööd, aga jah, et siin on vaja ja tõesti suurel haiglal on võimalik luua fonde, meie teeme seda, ütleme, investeeringuna, et me ei ole nüüd, ütleme, ei hakka nüüd perearstikeskusena ilmselt fondi või pole nagu vist. Aga kui me ikkagi näeme, et siin on niisugused, sellel haigusel on niisugused lihtsad alused, et see populatsioon on nii suur, vajadus on suur ja seda me teeme. Aga me ikka mitte ainult, et meil on termtest kasutusel, millel on Tervisekassa mõningane finantseering, et need asjad on sündinud Health Foundersis ja neid me kasutame. Et
et mis on ikkagi vajalikud ja siin on ka jälle, siin on eriarsti ressursi puudus, tervtesti, kui me näitena toome, et dermatoloogide defitsiit on ju suur ja me saame, meie saame aidata, me saame pildistada ja saata telemeditsiini kaudu, melanoomi teema on ju tõusev trend kahjuks. Ja, ma usun, et siin ka küsimus on see, et ilmselt õige varsti ja täna me näeme, et selleks ei olegi vaja arsti, et melanoomi diagnoosida, ütleme, dermatoloogiliselt või dermatoskoobi pildi pealt. See läheb käibki ka meil õdede tasandil tegelikult. Ja seda saab ka õige varsti ilmselt teha ka AI, mida me täna. Jürgen, teie otseselt ju nagu päris raviprotsessis teie toode ei ole, eks ole. Teie toode on nagu rohkem kliinilise uuringute, ehk seal on olemas kolmas pool, ehk siis CRO-d ja sponsorid, eks ole, kes seal taga on. Et te olete nagu seal vahepeal, ma saan aru, et teie toode on nagu kindlustus siis kliinilise uuringu läbiviimise saidile või kohale, kliinikule, et nad jälgivad neid reegleid ja et see dokumentatsioon on nagu adekvaatselt ja korrektselt siis vormistatud ja täidetud. Kas on nii? Jah, et selles suhtes meil ongi nii sponsorid, CRO-d kui ka haiglad on kõik platvormi peal, seal toimub olgu siis dokumentide siis laiali jagamine või haiglates nemad omavahel lisavad andmeid, et me lihtsalt tagame seda kvaliteeti ja suures pildis, et kui lõpuks peaks tulema siis submission, et nad tahavad seda turule hakata panema, et siis on kõik dokumendid, asjad korras ja auditi jaoks valmis, et see on nagu see meie põhifookus, et me oleme selline teenusepakkuja, kes vaatab siis seda kliinilise uuringu läbiviimist siis põhimõtteliselt algusest lõpuni välja. Siis kas teie olete nagu sisuliselt, teie teenus on kõige olulisem ja siis CRO-le või sponsorile või siis kliinilisele uuringu läbiviimise kohale või kliinikule? Eks seal on tegelikult igal sellel on oma siis ütleks väärtus. Või kes on teie klient? Kliendiks on lõpuks maksab ju ikkagi sponsor. Neil on ju ravim või mingi meditsiiniseade, mida nemad tahavad turule. Et nad võivad küll tellida sisse tööd CRO-lt, et kes selle uuringu läbi viiks ja haiglates tehakse seda, aga lõpuks kõik arved ikkagi tasub ju sponsor. Et nemad on need maksjad, aga et nende võib-olla see väärtus ongi see kvaliteet ja kvaliteedi tagamine ja kiirem turule pääsemine, aga haigla puhul ongi juba see administratiivse töö ja selle nagu vähendamine, et nad saaksid ka selles suhtes, olgu kas rohkem uuringuid peale tuua, mis neile käivet toob, tegeleda siis muude asjadega, et ja CRO-le on ka samamoodi remote ülevaade uuringust, et mis seisus on, kus asjad on katki, kus ei ole, et saab nagu pidevalt jälgida seda uuringu seisu, et hetkel nad saadavadki oma inimesed, mis iganes visiitide vahemik on, olgu ta 3 kuud, 5 kuud, lähevad haiglasse ja vahepeal hakkavad seal pabereid lappama, eks, et kas kõik on asjad olemas või ei ole, et kas allkirjad on all, et kui see on nagu, ja ühe päevaga sa ei jõua seda 3 kuni 5 kuu dokumentatsiooni läbi või asju, pluss vaata kõik patsiendi asjad läbi, eks ju, et see lihtsalt ei ole füüsiliselt võimalik, et siis anda jooksvalt kõik info kätte ja lõpuks, kui nad lähevad sinna visiidile haiglasse, siis nad saavad tegeleda konkreetselt asjadega, mis on tähtsad ja mis ongi nagu väga uuringu ja sealt olla haigla spetsiifilised. Aga sel juhul mulle tundub, et haigla ise ju ei saa suunata seda, missugust süsteemi sponsor kasutada tahab, et siis sponsor selle ikkagi praktiliselt toob ja koos oma uuringuga kaasa, et haigla võib lõpetada siis sellega, et tal on erinevad uuringud erinevate sponsoritega, siis tal on 10 erinevaid süsteeme. Jah, seda me oleme ka nagu sellest näinud, aga tegelikult see trend on ka muutumas, et haiglatel on mingid oma süsteemid, millega nad on harjunud, millega nad on efektiivsed ja nad
annavad sellele nii-öelda info edasi, et me kasutaksime seda süsteemi, siit saate andmed ja selles nii on, et aga muidu jah, kliinilistes uuringutes, eriti kui sa teed mitut uuringut samaaegselt, et sul võib need süsteem olla 10+ ja ürita juba kas või meeles pidada, et millise emaili ja parooliga ma sinna siis logisin ja mis uuringut ma seal tegin, et jah, need nagu valupunktid on täitsa pädevad, aga jah, see on ka ikkagi, et sponsor vahepeal on, et neil on mingi kindel tööriista siis ütleme kastike, mida nad kasutavad või sama kui nad ütlevadki CRO-le, et viige läbi, siis CRO-l on võib-olla mingid enda juba tööriistad, mida nad kasutavad, et siis vahest öeldakse haiglatele, aga et me oleme viimasel isegi rohkem näinud, et haiglad ise juba nagu võtavad seda initsiatiivi, et mis toodetega neile meeldib töötada ja siis nad üritavad ka nagu seda siis seal uuringus nagu rakendada, eks ju. See on väga sarnane sellega, mida väike reklaam vahepeale. 28. augustil on Tartus seminar või konverents tehisaru rakendamisest just, mitte tehisaru lahendustest, aga tehisaru rakendamistest tervishoius haiglates ja seal ongi põhiline alguspunkt, miks me niisuguse konverentsi teema valisime, on see, et teadvalt praegu on üle 1000 registreeritud turule lubatud AI-põhise lahenduse juba olemas. Suurem osa on need muidugi piltdiagnostika tõlgendamiseks. Ja mis te pakute, kui palju on nendest tänaseks rakendust leidnud? Pakkuge, see on niisugune väike 2%. 20. Mis sa, Kelly, arvad? Mina jään alla 10 kindlasti. Pakun keskmiselt ka siis 5. Jürgen oli kõige lähemal. Vähemasti jaanuarikuus oli niisugune info, et 2% on rakendatud. Uuring on tehtud endal. Ja muidugi sama juttu me kuulsime ka eelmine aasta, kui Better Medicine oma, et põhiline küsimus on, kuidas saada üldse haigla, eriti suure haigla süsteemi enda rakendust sisse. Ehk jälle tagasi tuleme sellele, mida täna ikkagi on rõhutatud, et selle nimi on change management. Ja seal konverentsil on meilgi niisugused case study'd erinevatest rakendusjuhtumitest, kus koha peal väga sageli on välja tulnud, et esialgsed ootused, nagu sinu joonisel, Kerli oli seal, Sigri Migi selles, et sa otse lähed, et kõik see esmased eesmärgid ja esmased eeldused ja lootused väga sageli ei täitu. Ja ma neid hakkan nüüd praegu siin ära rääkima, aga osalege, saate teada. Ehk seal on erinevaid lahendusi tänapäeval ja ma arvan, et see diskussioon tuleb väga huvitav, sellepärast, et seal on nii Saksamaalt, Hollandist, Hispaaniast, erinevatest riikidest näiteid, kuidas siis sellele süsteemi lahendada. Ja põhiprobleem on seal välja toodud see, et arst ehk personal ei suuda töötada kümnetes eri süsteemides, kümnete eri user interface'idega ja et see peab kuidagi talle sisse, sest vastasel juhul ei ole see hallatav. Aga ma läheksin natukene teise teemasse, Kelly, kui sa vaatad nüüd praegu kliinikumis, ütleme, tegevuses või pipeline'is või millega te tegelete kõige rohkem, mida te näete, et kuhu suunas te hakkate oma innovatsiooni teravikku suunama või mis see teil nagu igapäeval või järgmise 5 aasta plaan on? Ja, ma arvan, et mina sellel küsimus ei oskagi vastata, sest et võib-olla on Joelil meil kõige parem ülevaade tervikust, et mis suunas innovatsioon kliinikumis liigub. Aga ma natuke puudutan seda teemat, et sa küsisid, mis on innovatsioon. Et mitte ainult sellepärast, et ma olen loomult optimist, vaid ma olen seda meelt, et innovatsiooni tegelikult on meil üsna palju tervishoius ja haiglates, mis on natuke nagu huvitav olukord, et me ütleme, et innovatsiooni on justkui vähe, teisest küljest me nendime ühiskonnana, et meditsiin areneb kiiremini kui ükski teine valdkond praktiliselt. See, mida me suudame täna teha,
oli võib-olla eile alles tulevikuunistus oli diagnostika ravivõtete mõttes, et natukene see sõna innovatsioon ka võib-olla nagu ehmatab tervishoiutöötajat, et see peab midagi väga suurt olema, see peab olema kindlasti mingi uus platvorm, see peab olema mingi uus äpp, on ju. Selle asemel, et see võib olla uut viisi töötamine, mingi uus tööprotsess, aga ilma muutuste juhtimiseta ei saa seda teha, sest tervishoius me üldjuhul oleme väga kinnistunud oma tegemistesse, kuidas me mingeid asju teeme. Ja see võib olla eraldi konverentsi teema, et kuidas neid muutusi päriselt ellu viia ja mis tasandid seal kõik peavad olema kaasas, mitte ainult juht, aga sealhulgas ka juhtimistasand. Et ma otsese sinu küsimusele vastata ei oska, aga jah. Jah, tavaline vastus on olnud tervishoius ja igal pool, aga me oleme seda ju kogu aeg niimoodi teinud. Mida mina oma haigla juhtimise aeg ma olen seda mõned korrad siin mõnes episoodis teinud, et see esimene reaktsioon tavaliselt on, et aga miks me peame, ja mis on täiesti adekvaatne küsimus, ennem kui sa midagi muutma hakkad, sa pead vaatama, kas see, kuidas me täna teeme seda, on adekvaatne ja küllalt hea. Ja siis muidugi vaatame, et kas on paremaid viise või teiselt poolt muidugi tavaliselt tuleb see aknast ja uksest sisse, kui sa näed, et midagi on katki, et siis sa pead hakkama tagantjärgida tegema. Ehk muidugi oleks mõistlik alati vaadata ette, aga see on väga keeruline. Tulevikku on ilmselt raske ennustada. Jah, ja samas mõnes mõttes ka mingisugune vastuseis muutusena on mingil määral eluterve. Ei peagi kõikide muutustega kohe kõik kahe käega kaasa minema. Et mõnes mõttes võiks ka natukene ära normaliseerida võib-olla innovatsiooni kontekstis, et see ongi keeruline. Ja tervishoius see ongi mingil määral keerulisem võib-olla ka kuskil mujal. Et see on okei, et see käib niimoodi nagu sasipundar. Võib-olla see võiks olla natukene hõredam sasipundar, aga niimoodi sirgelt niikuinii ei hakka ju kunagi käima. Kas te arvate, et me peaksime seda rohkem selgitama inimestele, eriti kes tulevad väljaspoolt tervishoidu, näiteks tehnoloogia inimesed, kes tulevad võib-olla väga sinisilmselt ja mõtlevad, et ma ikkagi kogu aeg mõtlen nendele inimestele, kes on hakanud tegema mingit lahendust, nagu Better Medicine, ja siis pärast ütlevad, oleks ma teadnud, et see nii keeruline on ja niivõrd kõrgelt reguleeritud, ma ei oleks hakanud tegema. Siin ongi see 2 küsimust, et kui sa tõstad selle teadmise ja lati nii kõrgele, et see on nii keeruline, siis võib-olla keegi ei julgegi tulla tegema. Teiselt poolt, kui see on nagu ebareaalsed ootused, siis võib-olla see pettumus ka nii suur, et kas teil on mingisugune hea soovitus siin lõpetuseks, kui me räägime, et kuidas inimestele peaks selgitama seda, et see neid ära ei ehmataks. Või näete, et see on normaalne, et peabki olema nii, et lõpuks visatakse inimene vette, kas ujub või uju, see siis on tema enda mure. No nagu sa ütlesid, et kui oleks teadnud, poleks tulnud, eks. Et see vist ei ole mitte ainult tehnoloogiaaladel, et ma arvan, et paljudel inimestel on seda kõik üsna palju võib-olla läbi kogenud, ja siis kui mõtled, et kui 24/7 teed tööd ja mõtled tõesti, et oleks tead, poleks tulnud, aga võib-olla on hoopis tunne vastupidi, et kui sa saad selle õnnestumise kätte, et võib-olla siis mõtled vastupidi, et oleks teadnud, oleks teinud varem, või tulnud varem, et eks seda filosoofiat siin on ja absoluutselt iga muutus vajab selgitamist, ükski muutus ei juhtu lihtsalt nipsust, et jube mugav on teha asju täpselt nii, nagu me oleme ju loomult, ma ei tea, psühholoogid ütlevad, et inimene ei ole laisk, natuke ikka mugav ikka küll, ja muutus nõuab pingutust, aga see pingutus, kui see on olnud põhjendatud, selgitatud ja tulemusrikas, siis on nagu kõigil pärast hea tunne. See on nagu maratoni läbimine. Ja. Jürgen?
Selles suhtes ma arvan, et kui siia valdkonna tulla, et mingi arusaam võiks nagu olla, et mis sa ikka tegema tahad hakata, et päris null koha pealt on võib-olla keeruline, et jah, ma ise ei olnud ka võib-olla nagu otseselt valdkonna spetsialist, aga mul arusaam, et kuhu me lähme, mis me teeme, et see on reguleeritud. Me käisime kõik need asjad ennem läbi, ennem kui me tegime selle otsuse, et jah, me üritame. Aga selles ikkagi väga palju uusi asju on tulnud veel välja, mis on okei, oleks võib-olla seda teadnud, siis oleks, ma ei tahaks öelda, et ei oleks teinud, aga võib-olla oleks lihtsalt lähenenud teise nurgalt asjale, eks ju, et ma lihtsalt näen, et see valideerimisprotsess ennem on ka nagu väga tähtsal kohal üldse, et tagasi vaadates ongi, et seda oleks võinud ise veel mingites aspektides nagu teha varem, et valideerida mingeid mõtteid, ideid, mis meil on, et seda tasuks ma arvan kindlasti teha, et muidu ma kiidan kindlasti siia valdkonda tulemist, et väga põnev on. Kas siin on ka võib-olla pisukene niisugune võimalus, et kui sa selle raskus oled üle elanud, siis teiste sisenemine on keerulisem, et su turupositsioon, kui sa juba korra oled turule saanud ja on selle kadalipu läbinud, et see ei ole nii lihtne, et igaüks võib sulle tulla konkurendiks, sest see esmane pingutus on see niisugune sellises mahus, et see natukene hoiab eemale. Jah, kindlasti ma arvan, et siin valdkonnas see on ikkagi, et kui sul oled turule sisse saanud ja sul on see turupositsioon, et siis ütleme, kas või, et kui sinu toodet kasutatakse, et siis see vahetus, ütleme selles suhtes sa pead ikka midagi ise väga halvasti tegema, et sind hakatakse uuesti nagu vahetama või et mis see põhjus oleks, et nüüd tuli uus toode turule, et nüüd ma lähen kasutan seda, eks ju. Kas või neid erinevad investeerimisäpid, mida sa võid iga päev vahetada või tahad, eks ju. Ja lõpetuseks Kerli. Kertu, ma lihtsalt igaks üks ütlen. Okei. Vabandust. Et kuidas sinu vaade sellele on, et kas sa ootaksid kui me ennem rääkisime seestpoolt, kas sa ootaksid väljapoolt, et tuleksid sinu juurde inimesed või kliinikumi juurde inimesed pakkumistega ja te võtate neid iga päev vastu või te soovitate ennem mõelda, kui te teie juurde tulete? Ma arvan, et meil täna toimib mõlemat pidi, et küllaltki palju, ma usun, me võtame vastu neid, kes pöörduvad. Kindlasti seal on mingid nõuded ees, eks ole, et kõiki kohe alati vastu ei saa võtta, võib-olla on täidetud mingisugused tingimused ja tasapisi väikeste sammudega hakkab ka maja sees tulema tegelikult neid ideid ja ma tegelikult julgen arvata või soovin arvata, et ka need, kes tulevad majast väljast, et ikkagi see lahendus tugineb tegelikult päriselu probleemile, et see turu-uuring üldjuhul on ju nendel ettevõtetel tehtud. Nad teavad, et see on päriselu probleem ja siis on kõik okei. Ma arvan, et seni, kuni me tegeleme, kui me küsime lõppkasutajatelt, tervishoiutöötajatelt, patsientidelt, milles on probleem ja proovime neid lahendada, siis me oleme õigel teel ja ma arvan, et me liigume ka selles mõttes üsna heas suunas, riiklikus mõttes, et me proovime luua neid erinevatele osapooltele neid toetusmeetmeid, proovime lihtsustada ettevõtete jaoks, haiglate jaoks. Ja see, et see kõik täna ei toimi, tervishoid on üks suur aeglane laev küllaltki, mis pöörab nagu suure kaarega, on ju. Et see võtab aega ja kui ma proovin seda kokku sõnastada, et jah, me peaksime proovima pidevalt neid regulatsioone vähendada võib-olla nende lahenduste puhul, mis ei ole kõrge riskiastmega. Kõik lahendused, innovatiivsed lahendused, mis tulevad turule, mida me tahame kasutada, ei ole võrdse riskitasemega. Et need, mis on madalamad, kus praktiliselt risk puudub, neil peaks olema mingi teine teekond siseneda lihtsamalt. Nad ei peaks kogu seda kadalippu tegema läbi. Ja samas pidada nagu alati kõrval ka seda, et täna veel ja võib-olla jäädavalt rohkem vähem see valdkond ongi siuke hästi reguleeritud. Lõpuni ära reguleerida, ma arvan, keegi ei taha, et see oleks täiesti reguleerimata valdkond. Ei töötajatega patsientidena. Jah, me oleme näinud, kui regulatsioon on vähem olnud, millega see on lõppenud.
ajaloos. Võib-olla veel äkki, ma ei olegi andnud, meil saalis küll väga palju inimesi ei ole, aga küsimusi. Kas keegi tahaks midagi öelda? Kristiina, võib-olla sina, sul on rahakott kuskil nurgas. Jah, aitäh. Ma ei olnud valmis, aga väga põnev diskussioon on olnud, et kes mind ei tea, siis 2 inimest võib-olla ei tea, et ülejäänud teavad. Aga olen ettevõttes Innovatsiooni Sihtasutuses ja juhin tervisetehnoloogiad ja teenused fookusvaldkonda. Ja üks peavalu näiteks, kui me räägime ikkagi raha juurde tulles, siis ongi, et kuidas nagu ka EIS nagu saaks haiglaid toetada, sest me näeme seda innovatsiooni, sul vist oli Kertu see innovatsiooni mentor või vedur või ma tean, et kliinikum on midagi sellist rakendanud, et kuidas seda innovatsiooni kiiremini rakendada, ehk et leida sinna meetmeid juurde. Aga ütleme, et see on keeruline ja riigi vaates täna on see, et vahendeid on vähe ja see väga selge fookus valdkondlikus mõistes on kaitsetööstusele ja seal meditsiinile. Ehk et see on ka miski, millele tegelikult mina näeksin, et iduettevõtted hakkaksid rohkem fookust panema, sest sinna ka siis erinevaid vahendeid ja mehhanisme tuleb juurde. Aga teistpidi on näha selliseid, et meil oli siin täna paneelis ju sellised innovaatilised valdkondlikud eestvedurid, et ma arvan, et see, mida Kristel Ülemistel teeb, on vägev. See tegelikult, et on pakkunud näiteks digilahendustele kiiremat nii-öelda ka katsetamisplatvormi ja tegelikult leidnud inimesed, kes tahavad katsetada, ehk et väga-väga hea teeraja ja valdkonna vaates. Ja teistpidi mida Jürgen ja Ko teevad, et vallutavad Euroopat täna täiega ja teevad seda sihikindlalt järjepidevalt ja just läbi selle, et usalduse, ehk et nad tegelikult pakuvad sellist meelerahu, kindlust ja tegelikult me tervishoiu vaates ka müüme sageli sellist usalduse komponenti, nii et ja TÜK teeb ka Tartu Ülikooli Kliinikum teeb ka erinevaid innovaatilisi tegevusi ja ma tean, et kõik need kukkumisriskiga teemad ja just see, et selline rahvusvaheline koostöö Lõuna-Koreaga ja nii edasi, et kuidas me seda innovatsiooni kiiremini saaksime tuua just patsiendini ja seda rakendada. Nii et ma arvan, me liigume õiges suunas, aga meil on vaja rohkem neid vedureid võib-olla ka avalikus sektoris. Tänan. Meie aeg vist on läbi saanud ja jääb üle ainult tänada kõiki osalejaid, nii siin paneelis kui ka kuulajaid. Ja kui kellelgi on kommentaare online osalejate poolt, palun saatke oma kommentaarid ja võib-olla ka mõtteid. Ja kohtume siis järgmistel kordadel. Loodame, et see on õige pea. Ja Tartus 27 ja 28, kõik, kes teemast huvituvad, 28 on konverents TTX New Nordics, mis on juba 3. aastat korraldamas ja 28 on meil siis tehisaru rakendamise konverents, nii et kõik on teretulnud. Aitäh! Nägemist!